долгутуулах, күйтүүлэх, кыйы күнэ тиел келле. Жақтар аймақ бүсериге улахан оқсунулда. Кинлер оғыларын сүдер біттере, дүннері тылғы өлелі біттере, керкеттерін атар бұттара, қара сұруқтары тұқтықтара, бағыр бұт саллартары бебейді біттере, уаттақ толауға сәрелес біттере. Кемда онны болар, тоғыда онны болар. Барғытын бұл күйі күнінен, чорапчы болғын жақталарын ағыттан тағаттен бүл. Тыһынча 941, 45 сәрий сыллара. Сүйгінен тыһынча санитаркалар. Бары роталарга, батальонларга, эдерке санитаркалар, сан инструктордар анамыттара. Бир полкага 4 брас, 11 фельдшер, тёрдан санитарки ирденере. Бастыкы көмені оңору, болжанынан кирен бере бәскеләһин, бахырбыттары эмтәһин, операциялар, түннәре ырыхан-ырыхтары бебейдәһин, бу жактар нарын санныгар сүктерелибде. Маршал Жуков бахырбыт саллат сәри хонутугар қалы соқтақ ден берекәһин толырон, сәри самай энеке кирбейтигер кинилер сылжыбыттара. Санитарка Валентина Чибар сәри хонутуттан ағоһын 5 саллаты тахарбыт. Мария Веразубова 200 саллаты тахарбыт. Валерия Гнаровская 300 саллаты быхабыт. Маннык колобурдар элбәхтер. Санитаркалардан 17 жақтар Советский Союз героин үрдүкатын сүгер. 17 миллион саллаттары, офицердары, олоққа иккистен әргетен быхабыттара, тилиннер биттара. Саллаттар киннери мақтанан, аханыга сына аанялара ден аттабыттара. Бүгін мақтанабыт сәри ыртыынын билбет, көйіні ағалсыбыт, үрім тыыны өллөйдөбіт, өтө сүрақтақ, сыла сілелі, сырдык саналақ санитаркаларға. 32 тыһынчаттан тақса кәріңе жақтар, сестерінен үлелен жон олығын өрүхүбүттере. Оны тахынанын жақталлар араз заводтарга, фабрикаларга эрки үледин үлеләбиттере. Бомбаттан сахар сиддери, подвалларын орбуттара, госпиталлары білімнәбиттере. Биһиги бир дойдулақпыт Анастасия Тихоновна Старостина блокада ыртыынын санныгар сүкпүтэ. Өйдүүбүт, сүгүрүйебит, Ленинград биһиги сүрәхпидигер. Александра Бойко кергенинен самай ярхан ИС-2 танкага алып туттара. Кергене механик Александра танк командира эте. Серийни бартын торабыттара. Ага дойду серитин орденнарын кавалердара. Ления Кострикова, танковый взвод рота командира, офицер-танкист. Кыгыл сулус, кыгыл знамя, ага дойду серитин бастыгы 2 степеннер, орденнар кавалердара. Людмила Калинина, Сильбеюс Метелле, кыгыл знамя орденнах инженер-майор. Атырбыт Т-34 танкиха Александра Рашуткина, кыгыл сулус, ага дойду серите орденнах. Аттара үйелер тухары умнуллубадын. Кинилер биһиги кен туттуулар быт, кинилер биһиги геройдар быт. Бүгүн биһиги кен тутта аттыбыт, полтавшынаттан түрүттәх взвод командира Дуся Сотнигі. Корсунун ихин, бой үтүелерин ихин, метел, кыгыл көмүс солус орден кавалера. Уана сарасастақ эдеркен кыз сәри толауының атынан көтіті сылджан фашистар кыргыбыта. Бары кавалерияға сылджыбыт ат көлелі санитаркаларға, партизанкаларға, разведчит кыргыттарға біліңні үйе жөгелеріттен умнулубат албанат болуқтун. Тай гвардия подпольный терилте тынча 902 сыллаққа балаған айгар Краснодон куракка терилибите. Манна 14 састырыттан 17 састақ комсомоллар. Кейлер истергер Ульяна Громова, Любовь Сырцова, Лидия Андросова, Ольга Иванцова курдук активистка кыргыттар бар этилер. Молодая гвардия терилте тынча 903 сыл 90 ыйгадылы 4 ый үлеләбитигер элбах жайыны оңорбута. Советскай армияға баяннай арсенал, саасада комуйбута. Германияға көһөлөң үләға барыхтақ, онунан советскай жон докумонун қарыстырға көмөлөспүтә. Баяннай биленнейдери босқолоспута. Комсомолкалар корсун быһыны оңоруга гыттыспыттара.
ие сир көмүскелигер эр дьонтан итеҕэһэ суох турбуттара. Улуу аҕадойду сэритигер бартыхан жакталлар кыйыны ухансарга улахан төһүү күз болбуттара. Ол курдук мосталары, поездтары хеллere, листовкалары таргаталлара, кутталлах эрейделерге сылжаллара. Беги кен туттабыт корсун санаалах партизан жакталларынан. Тыынча 904 сыллаққа колун тутар маңнага күнүгер старший сержанга Маншук Маметовага Советский Союз геройын ата иңерилли бите. Бу улуу сериге бойын салла таргытта тебистеңе кыйыны ухансыбыт жакталлар аттара каханда умуллу батын. Ты была молода, ты погибла за нас, и застыла любовь в глубине твоих глаз. За Советский Союз, за родину-мать воевала девчонка, Маншук ее звать. И в кровавом бою не склонила свой стан. Ты погибла за нас, за родной Казахстан. Тыгынча 941 сыл, 5 йын сүрбе 2 күнү. Бүгүн ырас каллаңа эмиске этиңеп битини, күйдүрлү бете калжакай бейге дойду бутуар аннабыта. Кинилер ортолоргар пара, өлөкме коратыттан түрүттэх, уан агыс састах эдеркен Анна Никтиягаева. Анна Кирилловна Жукускайга телефонистка, радистка иделях үлетин саңалапыта. Тыгынча 942 сыллака кыгыл армия кеккетилер ыңырыллыкта. Онна тиян стрелковой батальонга радистка быгытнан сылдыспыта. Улуу кыйы күнүн Германия көрсөбүтэ. Анна Кирилловна корсун быгытынын комбат 4 төгүллэх орденынан наградалапыта. Аттар, бүкпет аттар. Ася Жукова, Кыгыл Сулус орден кавалера, разведчица. Мария Фортус, 2 Ленин, 2 Кыгыл Сулус орденнах атырбыт разведчица. Нина Глиницкий, Советский Союз героя. Анна Камаева, диверсионный серии Чалхай холубра, неместер кини төбөтүнүхин нагарадаларын керейбеттере. Алиме Абдинанова, Приморская армия разведка штабыгар сулус палабда. Евдокия Андреева, 14 развед рейда оңорбут разведчица. Эльвира Айзеншнайдер, Кыгыл армия разведчица. Инесса Константинова, партизанка, разведчица. Надежда Пронина, задание Толоросалджан Эльбют, разведчица. Kiniler modun üsteriger, kiniler üsler sınavlargar, kiniler terabet doyduların takdir süraktariger. Тыгынча 941 сыллааққа Марина Рыскова салайытынан 4-6 түйіңі авиационный полк тәрілібді. Бұ полк 4-1 сылтан 4-5 сылға дері өстеғі өрергі түйікіс болбыда. Түйін көтелерінігін неместер құттанан түйіңе бағылар. Онтан маршал Рокоссовскай кен тұтта бейге легендалар біттен аттылары. Ирина Себрова, Наталья Меклик, Евгения Жигуленко,
Бу атырбыт летчик кыргыттар тыгынчаннан көтүүлэхтер. Тыгынчаннан тоонна бомбаннан өстөөгө урусхаллаабыттара. Үһүөн тыгынча 945 сыллаакка Советский Союз геройдара болбуттара. Сахабыт сириттен бастакы соҕотох летчица Вера Захарова Туспа Белорусской фронга турар 141 санитарный авиаполкага саңалыы белемнениге көһөр. Кынаттаах санитардар соҕотохтуу уонна арахсан военный балыыгаларынан көтөллөрө. Вера түргенник ылсан араа салбаһы туттан куотарга үөрэммите. Баахарбыт саллааттары быыһаан күҥҥэ үстө түөтте көтөрө. Быһын электриктен сылантан Мария Макарова, Мария Башарина, Евдокия Сивцева, Аксинья Наговицына, Просковья Макарова, Просковья Сивцева, Анна Макарова. Есураға сеніх өлігі бірімнедіға, Симелия сүппедіға. Кинелер аттыры ұмнылы бар, кинелер аттыры бейгі.